You see, nowadays, diapers have taken over. Yes. Diaper. Na nukwage iria diaper cia mihiriga yothe nikuria high end cia goro kwecio economical na ngija kwe duka especially wisire jare jari they will even sell piece by piece kamwe no mwako gure the entire pack. Acha. Yes. Ni kule option ya kununua kidogo kwa mkulima mdogo. Yes. Bego kira ciana cia thiko ici ciroho riu na diaper and the diapers are disposable. Yes. Kia gateo. It's another unique work made disposable. Yes. It's proving to be a challenge to local authorities. It's a headache to adu ni marekagia diaper especially taru kugethio magogona rugongoni. Andu rugongoni marakara mureketie diapers cia ciana kono. It's a nuisance. It is actually an eyesore to say the least. Na riu ti ongiu mai. Kwi aria aitoro turoretwo na kindu gitagwo napkin. Nafe eho yari mata ya hana tauro. Yes. Na nafe ici yori ni wakora nafe ile cia mwana wa mbere ni cikurara kuwe wa gatatu. Ona ni uthukore family ri. Yes. Ciana ciothe cia family yo ri marerirwo na set imwe ya nafe. Turario horo wa ciana cia ciarirwo in the 80s and early 90s. Very true. Yes. As your moho exclusively napkin. Yes. Nesio nafe. Na nafe ne cia kwira kundu ni gutonge. Aiko kwegenge warora tu mesurio. Ogionie family ya honia mesurio ena ya nafe. Kondo kou ne maikaire wega. Mena ido. Tondu meciene wagiona ainya. Na mwana kwaja wa guciarwo hindi ya hehori. It proved to be a headache. No, it was a serious headache. A serious headache to the one they are reusable. No ekwe andu matangi understand especially to Gen Z to nini. Taru thoi tadigwecia nio nafi. No aga gucimenya. No mwire horo wa nafi ya kugomani horo cio. Ithuĩ tũrĩ andũ tuohetwo nafi. Igacokeka na kuoha nafi was technical. No iyo nayo yari kothi. Muiretu ona yo nĩ nyina. Yes. Tondu yamba igatuo riu tura yangu. Tathambutha. Igatuo thambutha igakomio thi. Ukoya mwana ukamukomia. Ukamuigirira. Ukamba ukoya muthio uyu wa thambutha ukawambatia. Ugacoka ukarehe flap. Cia mwena uyu noyu. Ugacoka bini riu nayo niyo yari githomo kingi. Kugomania flaps icio na bini umenyite na bini na ndwande mwana na ndikahigoke muthece. Yes. Na ndikagie leakage. Exactly. Woho guori leakage nayo yaciragwo na kindu he gasket riu mundu ekiragwo yeto thurari ya mathugumo. Thurari ya mathugumo ri iyo ndiari bara tondu it was actually plastic. Ni nylon. So it would be wiped. Yari for ni oma ocio wa ndo arika uhoro wari na feini riu na fiona akana gatuguete. Ona kuhura nafe wira ucio ndwari wa andu othe. Kuhura nafe. Yes. Na ku maintain cleanliness because they were predominantly white. Ye ndio mire nyonete nafe cia rangi ungi. Acha ciare cia white. Cia white pure white. And I think it was intentionally so nigetha go promote hygiene especially ru hakiri mwana wa kuoho nafe. Yes. Tondu nawe kirio ngenge. Ona ni kwa ibutuika mwire tu gacetie naferi. We ni either ulikibia kupata mtoto ulikibia kidogo ama hauna uadilifu wa mzazi. ama nyota ya napi. Nyota mwe tuagete mwana kagacia naferi etakuwa onori itu ni society. Ona ile tu mono mage suha na romeri raiwa makiro we ni ukinyete ru hakumenya kuhura nafi. Ni wendiroria muthoni. Ni wendiroria ya kuinamithia hau. Ni nafi urenda kwihuragira riu to ni ukihura ni ukuhura nafi na omenye kuria ikwanikwo to ti guku ni gukuhura ndathani
we ururio biu ikaraga handu hariku. They had no chill. That was a stern warning. Yes. And you know, it was a very technical thing, dealing around the napkin. Yes. Umanya na festiari ate guo okoiga, nuhure baadaye. Asha. Yahodheka, you wash it. Lazima uoshe. Immediately. Nothing. Korage says. Okay, there are some of us from the 70s born as yori ona ne gwatarora gwosuka ugaciarithanio. That was a challenge of money. Chuko gaciarithanio maita tamano gatuika na. Yes. Ndio na kana kohetwo karithu ha kandikitwo ni come kiume na gari uskume. Yes. No kinenyayo. Na agacukari gatia fatara bini niga ciahuragwo mwena gakundo. Kiro gikundo. Yes. Ona mwana ugekite ritho ya kanu. No, itoga ishirona go. They are running the country. And you know, because of the expense of napkins, the period ya wekira nafi, diakira ga miaka iri. Apana. Yes. No, na tiabe kima kinyigie miaka iri. Apana, wane. Wajireria gutanga tangari. Waja gutanga tanga. Wateneka goguo thibiu. Wekira ga t-shirt. Riu ekahe. Raya kahe. You know you would not treat girls like that. Never. Kaje otanga tango guori. We deal na dunia hapo. Yes. Kazi yake nyitete oni undu wa ukanyo nego. Ezo akinya ndo kamenya na goto kamenya gukuri. Inaweza haribu your future generation. Lazima uweke shield. Uweke shield. Ndio tulekee dozi. Goko ya kwa ara tatu yeso ni. Eto na go tuweka na ciuria imoda. Yes. Ni ciamenya we na giciko guoko. Ni ukundiru nayo guku. Wega biu. Chapa kabisa. Oe kinya miaka ya kunyitira guthina indo. Guthina mweno au. Yeah, sao you are we ni ukuhoro thabari-ini ya nafi. You are a bitterly chick. No homukie maitu guo wira. Yes. Na nafi cigo ithanduku pending the next one. Ona ne kwa huthiire we kinya guthie na indo guo ri. Ni kwa already ri has made arrangements for your replacement. She is already pregnant. Leo mama fulana katima timaku na vejo ni cio wenda. Yes. Riwe no horo. Yes. Tembea na Yesu. It was not a wando kore kahio na kami aketa tuina. Karathi oguo. And they used to adapt. Ona we karathi na gatigwa ethesho. No, boys out. Na kia na mathina. Ajia gutembea. Ona aka na kare yako haria high court. Kona thamaki. Haria Supreme Court. Anageni matiatinda makiurio kwageirwo gatu. To ni marona. Oyo nake niwe wetu wau. Aya kabasi aithie muru wa nyukua. Kimani ni okire. Ni aneneha. Nginya ni umanirwo na nafi. Muthuri. Wow, tribu na feri. Yes. The society had hopes that now you can grow up. You can now grow up like mushrooms without any cultivation. Just the food. Kwira nafi. Kwaje ru family wako ragati mwanake oho nafi. Aba kugo kindu gitego Johnson's powder. Foda. Ona muthiete kundu kwa itonga kwina mwana urekirwo foda ri. Mwaikara au o muigu ri ranu. You know the powder used to avoid something called nappy rash. Yes. Kuna mwana foda. Kuna. Ya moi ro na vela foda.
Macoka ningĩ ũcemania na boda puru-inĩ. Ya gũthaka puru. Boda thikũ ici ũthagĩrwo puru-inĩ na inyũthi. No, I don't think children nowadays use baby powder. Baby powder rĩu nĩ ya puru na inyũthi. Yes. Nĩgetha ũhũrwo kati. Niye ndiakirwo boda. Sio watu wote walikuwa wanapakwa. Sisi tulikuwa tuna bodi hiyo. It's an expense. Hizi ni nafi. Suruali ya mkojo. Bas. Na uko wima. Ela iko vida hote tu.